Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Way to develop for discuss hills, which is what the result to look at me, then general be positive. You will meet what the result of what. Pesmo ngi hapor ba ngidang nilates dah kani jayu uni ukhencingan bet jeladi udah napo quarantine center kei ga information ga bangayo hadu mentas ni galong gumne ba umi la kami hi napo quarantine center sei la khali la jong uli on yai lok la jong sapo rang thong PHC hapo rang thong PHC ularung to po bat ularuh aku ini ki ATM apa sati sepo makruhat bat anda wan pai uladan sekadukan ni jaka boleh tu ngidang yawat kata ngidang le contact tracing hadin usali pai se quarantine center kini udai ubatrai apa hospital balanang belastat ubat tip bomdai ban penkenyi kendon jok quarantine center dan nakalawan ke report ke unang positif ngilarai corona care center but nakaliang nga department na ulayo ka jingkot jingkia ka bapura ngin sa ipet pada ka ika action ka bangin siyam halor ka jingpet kanya ka quarantine ya kata ka jing file case ngin sa ipet hadin nda ngalai keran mahabat hapo bat ka government ngala fa ka report sa government ngin sa siyam ka call na halor kata Nafsu? Mencisi. Hapo Civil Hospital.